Eye Nensoko TV, uboroso bw'umuguzi. Maiga mange asoro mwanchumo rigereria na gukwandira ndonsi asori mbiyamo na sogo choregeta sini kiga Nensoko TV asobo tkobuiga we 25 na kabero mutenyino yokane mwaka no gwechiri bubere 25 nemo ritukoneria Jumatatu njenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagari timu ngime gonkonya kuru ase studio ya kabere twagosabiru karanso covenant kurbono guika omweri tukomanye ari aenekiwe kuru ase chinsemo au aseri tukoria rero tukumurikira mange kuru asorongoro gusie county ya Kisii county ya Nyamira na boiga igase county ya Nairobi ase kigambero kya Milimani oyo kabaire omokonyi bumurai bwense umuskeri gadi gashagwa anyarako bakago ikirana ase kigambero kyo kwamireria okurusiwa kwaye abisi negati yayanda mange mwanchumo rigeria kurende taranyora senchera yuboikiranu ayega negati ari tukwarigandira tyo tukubwarero. Kwa serikali kuu tungependa kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule. Mujumbe ukitutu Masaba Cleve Gisairo sabire wizara ichisemi ebwato kechibesa kya barokwa gocha se chiskuru kereta mya kabere ya chakarero bari ko gutubire kinakuru doko yebikuru muswate naro muyaka agabwana nero kurira konya abantu abange hegati ababorokwa bari korera gocha se chiskuru gotigerwa chingoma maiga yokubwatira ni gwasomo basokano bwepara gitari kyombwe county ya Kisii. Public participation at the constituency level without an indication as to where, the venue, and more details to allow members of the public to meaningfully participate. Aboigo habana inchimba bwatranetiwe hase okorusigwa bisi koyo kabere mokonyi bumurai bwense muske gashagwa abawakili baye kumwegerera busube kigambere nsemo ya Milimani. Karibu sana mwancho murigeria nyirobega mayaye gakuru Nensoko nsemo naboko yabwate gwetera se mitandao ityokerero Facebook na YouTube na Nensoko TV nabiga se mitandao ya nebu na Clinton Ndigi tuko chakana robotiro kubwate tukoria rero yo kabero mokonyi bumurai bwense ya Kenya muskeri gadi gashagwa uyuboigo urumurai wiki amagia DCP nigo here amona bawakili bae anyara ko bakago ikirana ase kigambero kya Milimani gasomo cyo Nairobi unenchiremo yogo chigo chakya hogotegerero wiki na kyaye ikiabegete bosyobe kigambero kyo kwamireria okurusigwa kwaye abisi korengana nabo wakili bae nigo wona bagoteba emeroberio yabegetu yukuria kumurusia abisi nigeta bwatetie richiko anene mona sense media yokubwatiranirwa nebirengererio by'abananchi egento bono basabire ekigambire kyo kenyara ko bakegutuguterare muroberio y'omugima na kwene kyabona umuske gashagwa ngwa kanware miroberio ya busengwa kanware ngeri yaye iyo haba Kenya ba majority ko ba mokonye umurai wense. We also sought a declaration that for the purpose of impeachment of the president or deputy president of the Republic of Kenya, adequate public participation must be undertaken in all the 290 electoral constituencies in Kenya, the diaspora constituency and the 1,450 electoral wards where the presidential election takes place. My lords, the background on this is that the election of the deputy president and the president takes place at the polling station. Council who are submitted before me have explained to my lords that the initial notice that was given was that public participation was to be undertaken at the county level. Subsequent communication was that there will be public participation at the constituency level, without an indication as to where, the venue, and more details to allow members of the public to meaningfully participate in public participation so that they can give their views. So that without a clear communication that public participation was to take place in all the 290 electoral constituencies and the 1,450 electoral wards, then that process cannot be said to have met the constitutional threshold on meaningful public participation. It is for that reason then that my lords, we pray that you can find in favor of the first petitioner the declaration that is seeking under D.
Wanchumo rigeria tuguska bosio ase oroboti ronde abantu gwetania 50 abo barenge hase esabari kuru ase chinsemo cha Nairobi gochia Kisii ase bale gutumeke basi yamo ye company ya Guardian Angel nigo bautia makweri chingaki ebasi ya narako bakegusiria oboroso ikahegeke nyuma yo gwetania nsemo ya keumbu ase basi yo ya narako bagekugwa na korenta humuchando huyubo kubatigera chingoma hase gatia bali banyarako bakubwatiraniwa naborokiwa abaringe kwirana hase chiskuru au hasogo chakia giseme chabase etamu ya kabere ekyali ngesabu na moja iga tokuye egali tokuchibule tinakuru tokuye bikuru muswate naro menya kaga bwone nero kuruna konya abantu twachiro goja twanyari pasi ikira abantu bamuyete baminto bake serikali kagwanja etokarerie pare twabere tokene kwanira matuka mange monokurwa keroka pare nige bwaje kona nyingi sana twachire kwenye kwanira twachire kukuri miaka yonse pi kurungwa yabuna arengo ororo mpaka boni igo yo mtu simbo so irororo bado na baro chinga chia chali njikendete okorekana kuru keroka mpaka taraja moja pare ituneta kire kugale igo bwaje kona nyingi chia chandra bantera ba bange mono abechi pasi abechi turera chipikipiki turikonya kobogererana ono mujando ige pare nigere nyerre mono pare na beta kire gale igo elinde none kere ya achari kere kene gari asiri no montera bonyara gukora kihonyara go control na bone pasi ye pare nigere nyerre mono pare ye kuruke umbu tirumbu kaiga ige pere pare nyerre mono nande bwati chikona chire sharp bone kere montera bana bagusini gonjore gari yanya ya musire iri ya chire ya siri metaro ne metaro ya kire metaro chiete to bwati Tukoska bosio mwancho murigereria hamojumbe wense moye bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira oyibo igora se committee chisemia se bunge na mheshimiwa Cliff Gisaironi gasabire exare chisemi hebeke mereberi yoko bwatuka chibesa cha borkuwa cha capitation hase etamiga ya kabire kero ya chakire nigaringe ko yakwanega ekerane kyo muroberi buko igora hall heyo ya nyarko bagi kwagachwa nikigancha keria CDF ase school ya secondary irianyi ya Adventista heyo gotoka ase ward ya Kemera chinga kecho niga mochirie muraibwense William Ruto hasogotebuna university ya Nyamira neraroro ekereta yo korengana ni budget yense muri kito Steven Nyarikembone warenga sayo robotiro ya senchiro wikirano ekero skuru chegoro ase tamu ya kabere litskoria rero mnentire moyo gotinya masomo ase bunge ya Kitutu Masaba nigo mojumbe bororo moske Craivomba Gisairo igora enyomba yokoragera ya borokyo gose dining or ase skuru ya secondary ya irianyi SDA engoko ya buga. Mimi ni chief chef wa hii shule. Akati dining hall haikuwa hapa, Gisairo yeye alikuja akatengeneza hii dining hall. Sasa ilikuwa wanafunzi walikuwa wananyesewa nje. Sasa wakati hiyo kutoka mpaka saa hii, sasa hii nyumba imetengenezwa, sasa niko sawa. Sina hakuna moshi hapo ndani, naishi mzuri hapa, watoto wanakula sawa. Miaka ilitwarenge kurwe check yebike project kitalikoera. Ebine bintu twashekire bono bogetutu otogocha ekere project ya erire buneye twae community their project twebwate 4 secondary schools 134 primary schools na 1 TVET total 199 batege ntona tebete tingocha gutamera ngaya school chanene chinyinge tinkora kende kare mwango tebigunga my brothers ba boda ngabo Getutu nengare chipara ntokungura chonse lakini ukipanga kazi na beko nyarekana kwanya koros chipare ichi tuziracha koikera chirami chitoko igo kwanekere kyo ase ward ya Kemerani go mojumbe Gisaira sabire ministry echisemi nabaigo muraibwense moske William Ruto bene kingango bwato kabare chibes cha capitation chase kera umoro kiwachons PHO chile chishiringi iribu emerongebere na ibere kwa serikali kuu. Tungependa kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule
hiyo pesa itumwe kikamilifu shilingi 22,000 kwa kila mtoto, na iwe inatumwa vile shule zinafunguliwa, kwa maana shule mingi hazipokei hizi pesa kwa wakati unaofaa na kwa kiwango kinachostahili. Every year you've been sending less than 16,000 to secondary schools. So we are urging the Ministry of Education and the government in general to ensure that schools receive capitation in the right amount and at the right time. Igekerekio gisairo asabira bamenyi bagusi besokia sobonga semega yo murai bwense ryo bayewe engeria kero omonto buna moko gwa helicopter paka beke yanga ya yellow gendo tangana bangira ini kakote byoge gosentuta maeteba ine gashure kazi ni kazi ekereke kioni go gisairo hatebirenga murai bwense ni gabeiro mungainereria asokwena na University ya Nyamira igo ikabono korengana nera kwera University Itayo ekere moske crave gisairo hago ikaransa ase committee echisemega Kenya ya akababekera milioni 500 omwako oyo nababekerete milioni 500. Sasa William, tutakudai bilioni 1 ama milioni 500, which is which William? Na mbona university yako ya Bomet ya Baringo University ambayo ulianza kuitaja pamoja na Nyamira, mbona university yako ya Baringo University ilikuwa kwenye budget imewekewa bilioni 3.5 3.5 billion abegete university achagete sobo, lakini iga university ya ino ekuwa gachu ne chukuru baro ibere ne bichiko bine Gekerekio akire ekoko ta Fred Matiangi haseganga yayo korigio borai bwensa so mwako 2027 ngotoko bekere kura Gekerekio gisairo boigo hayakire ekoko ekero geke nari getumugaso anya koyunga narangeria abantu batano tuikaransa asigete engati yenjire yemo yo mweshimiwa Craifu mbana gisaira anyara ko bagakonekinga kutinyara ya masomo anane mono ase bunge ya Bogetutu mnenjire yemo yo kogendera koigora ebiras ao na boigo koigora amagacho ao ayo agosira jiskuru korwa ase eskuru ya secondary ya Irianyi yo gotoka ase ebunge ya Kitumasabeme ya county ya Nyamira. Ingo reporter Nsoko TV Betera Nyarike Steven Embonde Toskabasio mwanchomo rigaria maiga yabagaka benyomba yabatondo gwesokia na komoko boko muschedule kengo nyambane korige kirego kebo jumbe nsemo ebunge ya Nyaribari chache itukoria rero nigabagaka nabangina kurwase enyomba yabasigisa nabigo aba mubea besokia na kobwatesia abagaka benyomba yabatondo komusira muske nyambane korige ekirego ekyo asebono keria batebire nigo usenigo agoikera abantu abange abono babwate okugania ao nigo boigo baburiri abarai bonsi batarabwata chikura gwesokia kubwata chikura herigo chakwane kebunango chora bare abaraiba maroro amaya na boigo amagendero unagotomanyo muri kito Pethuel Machini amatuko makigoka etire maiga yenyomba y'abatondo komoko boko yokuriye kirugo kibo chumbe imeye bunge Nyaribari chache ryo kegunyambane Iskirero niko abagakana bangina korosi nyomba cyabasigisa nabo mubea besokire na komoko boko ryo kegunyambane na inwe mwanchire go support yo kegunyambane abo mu chumbo ito Baukwana sinse moche genchere nigabagakana bangina bo batebire ne obakomo muskejwe kegunyambana kuboko asikire niga konyire chiamate ao chibwatokogania ekyo kiagerere nigo arachi kunyaka bagako bakonyekera arachorwe buna abakabalia banene korubotondo ba supportia nga okengunyambane abo mochumbe abonyalibali chache na intwe korubosigisa twabeire amo asengencho yogo supportia abakabalia na intunga ntutagete okengunyambane abo mugambi onyalibali chache asengencho go support na anda asengencha arange na ende twamororero okorire bintu ebinge nkorusiara abantu nyagitari nkorusiara na urikira abantu abange wagachira abantu chinyomba chiri tokorora igogo twachira asengencho byakore nganko mu support tole omwana oyo okengunyambane ororokanire gotwara chinguru chinene chiokominyoka orosana alete nkabi aletera abanyalibali. Number 2 omwana oyo tabwati mebaga nigagokonya andonsi asaigura bokongubole buna bono chusi natoletera omubere konyoro kwamire Nairobi
agakirie billions na ndakatoletera omubere iga kuminga omwana oyo moe kerugeke muno mwa nyali bali chache takome bali chache kigo kichicho ngobono baganire baraiba chorwa eri kubakonya kurendeteri asoko bachindagera egento batebire banyako basinjira aho nigo baragendereye botambe tonga buna abantu torusiri riburi etonga buna abantu togotwerwa ntotagete toigame ntotagete tonyore gento tokoria ntotagete twegeri gwenchera yokorubenswe tiga kwewenswe kana yikeria twanzire ngo chiale kotoletere niga koenda kotoletere mbego yomochere tosimeke abantu baito bali taliko chigotogorero mochere niga koenda kotoletere embego yomochere atoletere mbego yechingende nebituma tobeke mugondo na matoke taliko chikonalia bangina baitengenjeye abantu bande baleke ground bono iga banalirie abantu baito etabiembe kochikoba lessness asabono ekero murubire bo okubwata chikorora ikomo ile strike 2023 mukinyo iga ngo bonsi bari batarabwata chikora baburi wese okiasobonge na kubwata chikora ere gosira abarai bari barabakonya samagendro chenyi wete biye sengenjo nyali bali chache gente getangani ntwatangana asengenjo okubwata chikura ntwanchera nitabayigo nande boniga gaki abana ba minto abatondo ba minto bali mwaitaberanete go support omweshimiwa Okengo Joel Nyambane gakingo sabatora ba minto abasigisa abamobea nyari bari chache kwa chumura gakitebya abana baino rangeri bali ba minto barisiko bachiche batobwatesie to support bali batarabwate kura baiche babwate kura erinde to support omweshimiwa Joel Okengo Nyambane inare gotebya abantu ba minto nga abana baito bwata chikura sobonge abagaka baito mbali batanya kubwata chikure miaka emenge bwata chikura sobonge nabangi naboigo na onde obwate muruire nyomba ali otarabwata kura teba nabo mweshimiwa itagotumana ne gari muya koreki abwate kura erinde tokoreki toake chikura erinde tokoreki toseri emechando tubwate reporteria Ensoko TV kura sense moyo bungenyari bari chache county ya Kisii Chepethuel Machin mancho murigeria saroboti ruae Pethuel Machini na otokero mutumoko mutangani haiga semesema ya kuru Ensoko ensa eyamo tosabanga toskare togo iro mutumoko mokega se studio ya kabere kwera nanda sense mo ya kabere asege kageteri getambe toskare Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi asumuru bw'iguca ubugima n'ubukenu ngobe tutwarali murogo tobo kora gas urugero rini iri bwate kigasa indi kigasa 500 rini nari gukora rikurusyo buchafu so mubiri Jumatatu chinse ibiri cyabutuko numwiroroye Jumanne chinse sano nemo cyamubaso uri abantu bakunywe cyanga side mbali naja nandagera because naso icyanga tari ko igunjara bakamarogo nandi mukire cyanga igekero kunywa marua mange magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobolimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igori obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse. Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyori chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso umoguse. Buya kegemo mwancho muligari bw'Yensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Yensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gw'Yensoko TV ntabe tokoretera amangana magia buna neto wateka kurwa igaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni Yensoko TV oboroso womogusi. Eye Yensoko TV oboroso womogusi. Mwancho murigeria karibu sana sense mega ya kabere mesema ya kuru Yensoko ensa eyamo mbio mana soko gendra gusangana into na bono toguska busio soroboti rukobwatia abaraibaga siasa abachorere kuru ase county ya Laikipia niko bono baesokire na kuendra gusaba amagendro anekiwe ase encheretari yo gwanchireria ase baruro kubole gochia saba na inchi benseme yo na bega bakenya bonsi kwene kya kerense egante kuyarigane bosio bachoria bonene baene kibunango chora bari abarai bari baikiranire amagendro gusaba bari bwate agenda yo komokonya mwananchi kawaida. Nataka tukae pali tuko ama tupate maendeleo. Maendeleo inatokanga wapi? Maendeleo inatokanga wapi? Kwa hivyo sisi wameona hatujielewi.
Wao walikaa kwa serikali wakapata kila kitu. Saa zile wamemaliza kupata kila kitu, wakuje kutuchochea sisi tuondoke kwa serikali. Mimi nataka kuambia tutakuwa kama viongozi laini ya mbele kupigania maendeleo ya Laikipia County. Ni kwamba area hii yetu mnajua vile ilikuwa upande ya usalama. Uko Kamwenje, uko Robere, pande hii ya Oromoran, kwenda uko Wangwashe wapi, kulikuwa hakukaliki. Saa hii kwa miaka 3.5 tukiwa na viongozi ambao wako hapa Mwangi Kionjore na Jane Kagiri, tumeng'ang'ana kadiri ya uwezo wetu. Muko na miaka 3.5 hamjasikia marisasi ya Jangiri. Kweli ama si ukweli? Hata kama upendi sisi sura, at least penda ile kazi tunamfanyia. Mambo ya security tumeweka sawa sawa. Nasikia watu wanaenda wakisema maneno ya vyama. Ati mimi nichaguliwe kwa sababu niko DCP. Hiyo DCP miaka 4 imefanyia watu wa Laikipia nini? Hiyo chama ya TSP ya Mwangi Kionjore imetufanyia nini? Hiyo chama ya UNDA imetufanyia nini? Wajinga wameerefuka Laikipia. Watu ya Laikipia sisi tutachagua, sio kurokota. Ati ukuja hapa utuambie ati wewe ni one term, ufikiria ati watu ni wajinga sana kama watakula one term. Watakuangalia wewe ni one term. Wakuulize wewe tulikuchagua ukaingia bunge ama seneti. Alafu kufika huko ukaenda kusema one term. Ni kazi gani umetufanyia na hiyo one term? Wewe tulikuchagua Kionjore ukaenda kusema two term. Ni kazi gani two term imetufanyia? Manake sisi hakuna vile atukupiga siku ya leo, atukisema ni UNDA ni UNDA. Ukisema ni Jubilee ni Jubilee. Watu wachague viongozi. Ndiye tukielezewa na Wachira kazi, tutaulisha za Wachira Karani. Wewe ukiwa mjumbe na William Samoei Ruto mlitufanyia kazi gani? Wewe Jane Kagiri ukiwa mjumbe ulituletea nini watu ya Laikipia? Ulituletea matanki ya shule tuliyaona. Ulituletea hema tuliona. Wewe na wewe Mwangi Kionjore ukiwa bunge ulifanyia watu wa Laikipia West nini? Nitamuelezea wakati mlikuwa mnapiga duru, mimi na Wachira, Jane Kagiri, Sara Korere tuliungana tukaleta usalama. Tuska bose mwancho morigereria abasae nigo bono babu urigo kwenekia ngwesoke baraso bonge na kwerikia ko baba akichikura herigo chikorenta monchoria asubora ibusi wo bachore bonne uri bosi mwako gocha nigati ababwatani kurwase account ya Nyeri na wega ba science kiombe kya niko kadi abata birimba begetembero bero yogo chia kwenekia kera umusae otarerikia kubwata ikibande bose ko bomwa akichikura ase account yo na chikobwatani wasumuro bero. But when you look at the numbers that were expected within this region, it is still low. I don't think we have hit 50%, and therefore we are calling upon our children who are ready to take a voters card to actually come out. Today, for good reason, we also had a desk for these young people. So most of them have been able to verify where their stations are. Some of them have even changed their stations because some of them were in school, now they are out of school and they have gone elsewhere. So we think, we call upon all the others, whatever they are, that can only be governed through their voice, and their voice can only come through the vote. So we are requesting them to take this chance so that they don't complain later that things are going west. They should be able to be part and parcel of charting the way forward. When we talk about leadership even starts with voting. You can never tell us you are a leader when you are not participating in the election. Kadi, it's an initiative of ensuring that every young person registers as a voter to make a decision concerning how our country will be led. Most of us, we are complaining that we have bad leaders, but we are the people who slept and never made a decision of choosing the right leaders. That is why we are calling on all young people in the country to register as voters so that we can vote the right leaders come 2027. We urge you, we know that the
voter registration is closing on Tuesday, on 28th. We urge all of you to come out in large numbers. Chukueni kura, tukue kadi, tupeleke those people who are leading us to the wrong direction nyumbani mapema. Now, if you don't come out, then you are failing this country and our generation. Been doing mobilization all over the country. If you look at my t-shirt, this is Nyeri County Youth League. We've been doing Niko Kadi all over Nyeri County, making sure that every youth who is in Nyeri County, who is not a registered voter and has attained the age to be a voter in this country, amechukua kura, na that 2027 he'll be part of the decision. Mwancho muligeria narayo kuru sema ya kuru ensoko ensa emo hase obotko boiga mbiyamana sogo sangana intwe na bwego nugo saba kwanenga huesemire na kwemanyari aenekiwe chenkoro kwa Clinton Ondigi, Barnabas Achaka, Kelvin Mogoi na Barnabas Ondari na butu abwatira na kuru studio ya kabiro kwene kya marigini chibicha ngochara senchire ngiaga ndra gutwara boligerio ya wemeroberi ya ndeta sembeo ya Nsoko TV ge koraga chinsa sato tuchikora na gaiga na ndeto sange nae haiga nigati ya yanda mange.